Angibingelele bazwane egameni lika Jesu namhlanje kuseni singena ke esihlokweni lesisha lesithi lo loqale umsebenzi lomuhlekini utakufeza lo loqale umsebenzi lomuhlekini utakufeza Philip chapter number 1 verse number 6 lamhla ke abantu abakethu sicela sifundo lesithi kulubito a calling egameni lika Jesu namhlanje sinesifundisane kabanti ngekubitwa uNkulunkulu egameni lika Jesu ukhumbule ukuthi sibuya esifundweni sethu lesithi reconciliation la khona umuntu abuyisana naNkulunkulu egameni lika Jesu ngakho ke namhlanje ke sesiyendlula ke sitokhuluma ngecalling kuthi uNkulunkulu uqala njani umsebenzi kumuntu ubona ngani naloko ukuthi uNkulunkulu soqale umsebenzi wakhe kuwe egameni lika Jesu ngifuna sithinze nayi indzaba ye Great Commission laqalene egameni lika Jesu lo msebenzi wekhambisa livangeli lesiphambano kubantu bonke siwuthatha ke kuMateyu 28 verse number 19 and 20 egameni lika Jesu uthi ke lapha verse number 19 hambani nende tonke tive bafunzi bami egameni lika Jesu that is discipleship hambani nende tonke tive bafunzi bami egameni lika Jesu kuleyo ngcingwana ke leyo bantu abakethu wa talking about preaching uthi Jesu hambani nishumayele bantu hambani nitshele bantu ngetindzaba taNkulunkulu egameni lika Jesu hambani ningene eminyango ngeminyango nasebhasini noma ngangikuphi hambani nende lo msebenzi egameni lika Jesu 2 Timothy chapter number 4 verse number 2 shumayela livi ulimele tikhathi tivuma noma tingavumi aze athi sola uqwayise uyale ngako konke kubeketela nekufundzisa egameni lika Jesu that was verse number 19 bese kusifuthi khona la verse number 19 uthi nibabhabhatise egameni leyise nelendvodzana nelemoya longcwele sisho ukuthini ke nasisho njalo we are talking about a rebirth we are talking about a transformation na ngesikhathi ufakwa lamantini ugqitshwa ungqwatshwa usuke ubulawa lele old self kusuke kubulawa lo mvu lomdzala kusuke kubulawa lo bungwe bakho lobo ungibo lenkhani nako konke letinvo lokweba na lobo ungiko phambilini kungqwatshwe then when you come out of the water uqhamuka se uyi new creation uqhamuka se so ungilokhu saguqula so transformed egameni lika Jesu and that is when kungena ke lo verse number 20 lo sathi ke bafundzise konke lenginiyale ngako egameni lika Jesu ngilase ubanecharisha ke khona so bakhulisa baqale ngelibisi ubaqale ngalokucina qinile bese uzwe baze bafike la khona bakhula ekumatini uNkulunkulu egameni lika Jesu we call that a manual la ubanika le manual yalokuphila yalendlela the map yalendlela lelo sebayithatha ke manje egameni lika Jesu uze ukhuluma emagama lamahle Jesu lapha ku verse number 20 uthi mina nginani kuze kube sekupheleni egameni lika Jesu mina ngitile kuze nginikete iauthority nineti support ngitonikete iguidance nisawenda lo msebenzi wami kuze kufike ekugcineni kuphike ekugcineni egameni lika Jesu ngoba lo msebenzi ufezakala kuphela lo muntu nasahambile emhlabeni angazashone kusuke sekuthiwa bravo sekuthiwa uliqhawe usebentile emhlabeni leni because bakhona labaqala kahle basale endleleni ngakho ke Sambulo 14:13 athi babusisiwe labafile bafela enkosini egameni lika Jesu la wafela endleleni wasala endleleni awuke fiki labe kuyakhona we are not blessed but the only people aba blessed ngilaba tawuyibamba baze bayoyibeka egqineni bathi nabasuka kulomhlaba kuthiwe wota kuze kumenyetwe kakhulu kuthiwe bobani labo labembethe ingubo bahube mahubo ngilabo labaqhamuke ekukhandlekeni nasekuhluphekeni kwasemhlabeni egameni lika Jesu azakhuluma emagama lamnanzi Jesu ngifuna ukuthi David lapha ukuthi ihlabelo 116 verse 15 athi kuligugu emehlweni asimakathe kufa kwalabangcwele bakhe kuze kumenyetwe kuthiwe Tetelestai ngazingakhumbula umfana wami egameni lika Jesu wasesidwala egameni lika Jesu lo msebenzi uNkulunkulu asibitela kuona njengoba sitokhuluma ngecalling bandla bakethu kube wayikhuluma lenzaba lapha kubaseFesu 4 verse number 11 wathi nginemaphilers lekufune ukuthi angwamise phambi kwebantu ngwamise lama pillars uthi number 1
kukhona abapostoli labanye babitelwe kutosungula lo msebenzi wekuhamba behle benyuka bangena kundawo ngendawo bangene ebhasini bangene emakhaya bangene lapha bende lo msebenzi waloku initiate lo msebenzi waloku bakwende lokubekwendiwa abapostoli lokuthi kupreach kwendiwe bantu babe bafunzi baNkulunkulu. Number 2 usilabanye banikwe baba prophet badisene indzaba kaNkulunkulu and speak in tongues balethe imessage yaNkulunkulu kubantu kuqhunywa nelivangeli lihambe kahle ngisho libandla laNkulunkulu libe nabo labo baprofeti khona batothola bantu labalangekhathi ukuthi uNkulunkulu uthini. Bese number 3 nginikile futhi labanye babe bavangeli yathi umuntu athathinza livesi nje nimbona kukhuluma nonke nive nichachadela nive ukuthi wayibeka lenza but uphiwe uNkulunkulu ubitiwe lokusahambise livangeli egameni likaJesu. Uthi number 4 lokunye lenginibitela kuko kuthi nibe bafundzisi teachers of the gospel egameni likaJesu njengobe ngenda hambani and teach the people egameni likaJesu nibanikele map nibanikele ukuthi lokhu kwenteka kanjani. Bese number 5 kuba ke nanaba lesibabita ngisuke belusi egameni likaJesu we call them pastors belusi bona ke belusa leli bandla alinake alikhulise alihlanganise kahle njengobe umfundisi enda egameni likaJesu anake lesethi ngasede esontweni anake lesethi limele lesethi khutshiwe lesethi dubile lesethi emakhathi sabuyi umsebenzi wemelusi kubanaka ande shows badlile ande shows banakekelekile baba yesutha nalankonzweni egameni likaJesu. Ungakhohlwa lokwekuthi uNkulunkulu uyawuphumelelisa lo msebenzi noma kanjani uze ukhumbule Isaiah 29:11 nakathi ngiyawati emasu lenginawo ngawe awabala bemathatha athi number 1 ukuphumelelisa, number 2 ukunika lithemba, number 3 ukunika likusasa. Busisekani bazalwane egameni likaJesu.